to sam imao više sreće nego pameti. Otišao sam mjesec dana prije lockdowna, ovog prvog u 3. mjesecu. Bio sam na Rapa Nui, na Uskršnjim otocima. I to je, znate one glave, onaj Moavija. Da. Dakle, to je za koplje bolje od Machu Picchu. Je, to dođeš, ljepota je upravo u tome što ne možeš interpretirati, ja nemam dovoljno ushita da on to riječima opišem koje je to ludilo kad dođeš tamo. Dakle, najmanje to što se ne zna ko je stavio te glave, bla bla bla, ali postoji ta energetska razina koja te totalno... Da, i misterij te u biti isto vuče da to kaštuješ i gledaš. I znaš, i ti na Rapa Nui ne možeš doći, evo idem sekundu na Rapa Nui, dakle ide svaka 4 dana avion, ko Mr. No, znaš, ja mislim, ostavio sam 5 godina života, 8 sati se voziš od Chile, od Valparaiza, dakle, to je domicil čileanski. I ti ideš u Valparaizu, dakle, kraj Santiaga, ideš na avion koji te vozi tamo i za 4 dana te tek može vratiti. Dakle, ti si osuđen biti na otoku 4 dana. Ono što je fascinantno je da postoje 2 plemena, Tuki i Muki. Se zovu. Imaju različite tetovaže i po tim tetovažama se oni raspoznaju, a zapravo su oni direktni nasljednici tih glava koji imaju kratkouhi, dugouhi. Dakle, kad gledaš te glave, postoje određene specifičnosti u njihovoj fizionomiji, antropbiometrijskoj. Ja? I onda su Muki i Tuki su direktni potomci, s tim da su dugouhi su bili pobjednici. A to su Tuki. I onda je nevjerojatna hijerarhija tamo. Točno vidiš na ulici, s jedne strane su Tuki, ovo su Muki. Znaš, tebi to bude smiješno, ali oni su vrlo dobročudni, divni, krasni, ali vidiš, nakon 2-3 dana kad uđeš u džir... Da tenzije postoje neke između njih, jel? Nevidljive, ali osjetljive. Onako, znaš. Tako da, baš specifično. I baš sam ima, ja mislim da na mojoj Facebook stranici ima to, ovo što smo sad mi radili, mentalizam, napravio sam to s 2 domorodce tamo bija. Bilo je polu neugodno. Počeli su mi vikat bruho, onda gledam što piše bruho. Vištac. Ja nisam znao, pa sam bruho. Šta bruho? A bila je dobra fora. Ako vam se bude zanimalo, možete vidjeti. A ima zgodnih fotki, pa odite na moj Facebook. Dakle, frajer je u kumpiru. Imali smo neke gradele, nešto, riba, znaš, osjećaš se dobro, to je na kraju svijeta. I sad rade ti domorodci, Tuki su bili, rade neku ribu i bija neku kumpir na gradelama. Ja kažem on tipa, aj molim te, uzmi ovaj kumpir i sa nekom malom šibom, nešto ima kao neki prut, ja kažem upiši u kumpir, na meso kumpira, nešto i uzmi sa sobom. I frajer uzima sa gradela, upisan, ima snimka ta, i otiše tamo kraj mora i vraća se za 2 minute i, dobro, sad glupo to zvuči, uglavnom ja sam uspio shvatiti i iščitati što je on napisao i oni su se raspametili bili onda. Oni su me zvali na neki tulum, bili te večeri. I onda, znaš, jedno od onih trenutaka kad pomisliš se ovo meni događa, dakle ja sam na nekom jebenom Rapa Nuiju, na domorodačkom tulumu, Pripit u 2:37, znaš, gledam oko sebe ljude, znaš, kao da si u Papillon filmu, jebate, kad Steve McQueen pobigne tamo, mislim, nevjerojatno. I ona ti to, ostane ti jedna lijepa patina na duši kad se sve to izdogađa. Jel? Krasna rečenica da je ljepota putovanjem u povracima. Jel? To je krasno. Zašto je ljepota putovanja u povracima? Zato što kad se ti u tom trenutku tu di jesi, onda ne percipiraš stvari onako kako će ti se tek nataložiti fino na duši nekom vremenu. Tek kad sidneš i počneš razmišljati šta se sve zapravo dogodilo, skužiš kako bilo dobro. Ili loše. Ovo je bilo sjajno.